Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Alan Maricel. Alan, pangasim. Siya tamis mong pagpakasikan ka. Anak ko I love you. I love you too. Ngayon dating ibagbagam, sampay nga mabalin. Sampay nga mabalin. Naroon na ka nagproblema klaunay. Ano ka mga problema? Check sure. No, makaradwara kung saan. Gabong rutikin irresponsable ni tatang. Among ka di nga nila ang nanang tingya. Agum obra ka na kami. Agum obra man ni tatang. Ngayon, jesweldo na, ibartek na. Para lain kang kuha na. Dumawat pa ni nanang. Kahit no saan namang nanang. Agkaryan. No, to ko malamay tulong ko. Dala ko maati sa sudam. No, dala ko mamay tulong mo. Ngayon, awan may tulong mo, no? Tikat, dati bagbagam, kit makadadail. Abos na saan nga sigurado nga graduara, kalpasan na. Alan ka nga alan. Hangaga po ata, alan, tinagan mo. Adan to, gunda may paray taday ta, alan. Amo kamawatan na. Yung no saan nakamawatan, dalatakin ka. No, ibagam nga, isina na ako. Ako maraming ko. Nagsangit na kasta. Nagsangit na kasta. Ito lang kami ni Bagbaga, magpuproblema, kalangaro din. Sa palakas sa Bagbaga. Kasti lang aro din. Kislatan. Alan ka nga, alan. Sige no. Mailiwakin ka. Ginggalang tikis I love you, Marcel. Alan, astunan, batan akong. Tingkay ng ikan, papagayam ket may salay nga pasit, ti pagasritaan ni Maricel, iti Ilocos Norte, nga pinuluan ta iti alan Dito it may ka-inem nga lagip tinapalabas, true to life success story, nga iti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week, iti bulan ti Mayo. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi program at nga lagip tinapalabas nga iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kadag iti kakadakkel a premyo. Imagine ta 50,000 pesos ti awaten ti grand winner, 30,000 pesos ti awaten ti first runner-up, second runner-up ket 20,000 pesos, idinto ta third runner-up ti 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat mo iti 5,000 pesos. Amin di gitoy, kadaga po, kadagiti sponsors tayo na naruna ken ni Reynaldo Rey Fiesta, ken ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, certified and licensed and certified food handler in Hawaii. Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Yan. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Nung madama kayo nagbibuya dito page ni paring Rey Fiesta Sentenced Award,
paki-like, paki-share, ken nusan kay pa nga nagpalo, paki-follow ko ma kagayang kapsat. Ha? Ito'y page ni Paring Ray. Ken dato'y live tayo. Ken do iti YouTube channel, iti kay ito pakangiganan, iti tayo yung video tayo, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencia Award YouTube channel ni Paring Ray. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo ko ma. Yeah? So ita, dagiti agbibo yan. Ag-share yo please. Sharing is good. Tarararan, tararan. Madama akong ag-share. Kaya ti-share yo kumawit. Yeah? Okay. Dati pa kasalitaan ni Maricel nga pinauluan tayo iti alan may sa maudi, may kanam nga intay pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the third week idi bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencia Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 papagayam. Okay? Ket madama intay to ituloy nga ibasa papagayam dat abang lagip ket napipindas tumit lang no inkay mat lang buyaen to kendeng ganin to numalam tunal daw alas 12:30 king kanat alas 2 iti programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Okay ba? Nalawag ba? Oh, nalawag ko na daw. Ag-share pa lang i-share yung mic. Chararararan tan 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 tan. La 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 la. Chararan tararan tan tan. Chararat tan tan tan. Sige. Share. Lagi di matamang agbibuyo ka na kita. Thank you for watching. I-share yo, yeah. Ket di kita tagaway. Laglagpen nyo natin yam let's on. Okay? Pero kata pa. Hindi iyak na alis di kita agbibuyo. Ato to ni Erlinda Panterosete. Hanga na po yata. Tanasapa nga nag-ring. Yan. Alas 4 pa rin nag-ring. Erlinda Panterosete. Ni sino? Isisuma pala nagbibuya. Okay? Hindi, ipangaganda to yam. Eto na, papagayam. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalorlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly, nagbalorlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly, nagbalorlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii, owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Ayan. Okay? Ako pa na inayon nga buya din ni Tessie Serrano. Ano to ni Tessie Serrano? Happy watching Tessie Serrano and paki-share dati program ito. Ini nga rin ituloy papagayam dato'y ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam tayong Maricel iti Ilocos Norte ng te pinauluan. Alan Gawa kam lang kapsat kani ading ko ang Jomar manong naming labandera ni Nanang. Talaga nga mariknak iti panagrigat na. Gapo tay sulayang ti mangisaksakad iti panagbiagmikad ti panagadalming agkapsat manong.
At then iti senior high school ni Jomar, idin to ta siya ket third year college kon manong. Diyak kumakayat idi, ti ag-enroll, nga mimpilit ni nanang. Tamok nga, saan nga kaya ni nanang? Takas jemot ni tatang manong. Agtrabaho nga agpaiso ni tatang ta masun isuna, construction worker, nga ibartag naman. Sa nung awanin ti bartag na, dumot pa kininana. Irin to ta boyfriend ko ni Alan. Kat manipod idi, ta boyfriend ko ni Suna, ano name alamat din nga ala. Alan nga ala, Alan Sa kat, siyempre, masulisog mo tinumuti biyang papagayam, manong name agsipod ta. Alang harot kat ni, numariknak ti apros na, numariknak ti bar ti agek na, kasla mo lang malukoy ti riknak, talagang jack kayat. Basta sa nga nakananama, manong name iti panagturpos ko, sakit kasjay, ang mga no, agsikukak nga di na oras. Ay ka manong name nga dinteng ni Auntie Sally, makalawas nga agbakasyon kano dito Ilocos. Agtrab-trabaho iso na sa Jaya, Manila manong name. Kat makita na ti rikat, ti panaglablaba, ni manang na, nga ni nanang ko manong name. Ay, po tila amin mas asawam, manang, huwag nga rod. Kayan na nga ita. Napanog ko bra. Ngayon to no, agsweldo, bukod na. Mangan dito eh. Napyo kumamot no, desangpit na nga masida, awan. Kahit, kumusta nga kita anak yo? Maricel, ay, auntie, may kamanukan. Second year college, auntie. Ang kapila magkiboy-boyfriend, ha? One dan. Awan pa, auntie. Napintas ka, kahit. Kahit siya kami Jumar, may kamanukan. Bale, grade 12 ako, auntie. Hindi kayo na kayo agtuno, agturpos ka, hindi agkalis kanton. Third year college tungatan ni Maricel. Kaya mga ta? Mana? Mga asin na po Diyos. Adaming pagsasao. Sakbay na maturog kami tinabi, agkararag kami. Nga kararag mi ginapo Diyos. Nga iso kumatiwang itad, tika sa pulan mi intong bigan. Kahit mo sawen, at ang tumatin itad mo nga allowance na kita anak mo, kaslakas diya. So nga, niyapo Diyos, ti karamtan mi, pagkaptan mi, mangnamnama kami kang kuwana. Tamamatihak, ti karina, sa mo panunutin, ti maipaikin ka, para intong bigan. Tadak kamang ted ko na. Kasi po lang man tagtrabaho, Nga po Diyos na tumulong at aramatin ng tao nga mangidanon ti tulong na. Di panangpat ka na kanagitigid dami. Gusto ka nga ron. Gabuta kahit ka nga tulungan manang. Makita tirigat mo. Kahit tulungak, digiti ka anak ka. Maricel, Jumar, Auntie, awam ti pangibarang ti kwartak. Tadyak ba't ang gayet ag-asawa? Kalpasan nga nasugat ti puso. Suganda kayo ti tulungan. Siya akong tinaramat, wano ramatan nga po Diyos sa mga tulong ka na kayo. Auntie, pudno ka di ti mangmangit mi. Pudno ka di, Auntie. Nagkan kami ti barungan namnama, Auntie. Auntie, thank you. Iti kondisyon, ha? Ipasnek yun agbasa. Kahit nadaman boyfriend mo, Maricel, diyak ibagang isinam, makisina ka. Ngayon, saan kayo ngaglablabas? No, diya boyfriend mo, kahit alan nga alan, sulsulisogan na ka. Saan kanto pa sulsulisog? Liklikam nga kuyog-kuyog ka kanayon. Kuyog-kuyog pakaalan ti siya po. Kibin-kibin pakaalan ti ubig. Alam niya ti. Umuda pala na kita kadaan nga pagsasaw. Kawan. Ano baka nung Jomar? Kuwapo ka. Amang adanubya mo. Baka si Kugam. Kahit yung kaniti mga pagturpos ti kuleyo, kahit may anti.
Well, tungpalan nyo dagit pa magbaga. Agrobot kayo. Apenti. Nag-shopping. Kumatang ka dagit arwatan nyo. Ore si kamanang. Ngayon mo rin tulungan dagit anak ko, ading ko. Aglaba aklata. Labandera aklata. Un. No talagang nga awan ti may tulong ni Cardo. Manong Cardo ng asawa. Datan di makamo. Kadagitan na. Nabanggam nga ron nag-shopping manong nemi kat nakaragkragsak kami nga kausat kastamatan kinina. Inidumteng kami manong nemi isumat sa sangpit ni tatang nga langat na kainom. Oh, ipag, kata kagayam. Huwag na daak, hindi pala ang kalman. Ay, si Mang Parak mo idrabi, di ka mat nakita. Nakaturo ka kini tayo. Napangkakasdagas na bang mo sabat in shoppingan, di ka anak kam, ganti asawa, kadua na. Dagay mo kortak, di tulong kita. Lamang tit ka mangarot, ipag tayo, ay gatang kore, may isa lang ang bilog. Kahit nabitinak di arak. No, arak ti pangigastuam, ititad ko ken kang kwarta, huwag na. Nagkimot-kamot ten, may sila bilog, o pisang ang kasot. Kidoro yung paikang katisang haribo, basta agpaay nga na siya. Gumagdad ka mga ratiwarte, naggumatang ti masida, hindi ta, ano ko na maginso. Ngayon nung arak to pala pangigastuam, kayong huwag na. Oo ni ulpit mo, panawag kayo man lang. Ito na mga kini Andy Selly, manong name no ang trabaho na dyan Manila. Katulong. Ha? Ngayon na sa edad, di amo mi, kabutadukan. Katulong sa diyan. So, ang pagpata kam kininanang iyong agriyan. Lavandera iso na, katulong ako may. Adal to pag-ubra ka. Ngayon, di kastoy, ang araramidan mi, para kada kayong agkapsat. Sapay ko ma, tasad na kami apahayan. Huwag manang, ayun auntie, mangnamnamang lang. Ore awanan ni auntie dito si dumi nagsubling ni trabaho na ipaw-pawit na manong nemi di ka sa pulan mi. Intultuloy madlata ni nanang tinagbaling nga labandera idinto ta intultuloy ni tatang ti panagbalin ng irresponsable. Adak idin iti Fourth College graduating ng manong nemi. Idi mapasamak. Ti naliday apasamak idibiyan ni. Gabota. Pimusay ni tata. Naidalit iti sakit, gapo iti arak manong nemi, pina-hospital met kedia, babayan ti tulong ni Auntie Selly, ngem saan na kinabailan ti doktor, ken saan nga kinabailan ti iti agas. Naging kampi musay ni tata. Nagsangsangit kami ngagkabsat, siyempre taawanan ti amami. Numampay ama nga saan nga nang iparik na iti pamatig ti may nga ama kadagitan na. Numampay may nga ama manunimi nga nagbalin nga irresponsable. Ket ko namin nga kapsat si kamit ngamin tatang. Di kamit ngamin dimgag agbalbaloy kang ko namin. Ngim inom kamit lat nga inom. Initaliyawag ni nanang manunimi at damit luwa tong rem kadigiti matana sa agan anugug mawagwagwag ti abagan. Basol mo, Cardo. Basol mo. No labsak tagsao, ket si kamit laing tinangpatay ti bukod mo nga bagi. Gapo iti arak. Di ka alad karo dun makatultulong. Paggasto sampay ka na iti panakimansayag, ken panakaitabon mo. Aging nga nagturpusa kon manong nemi ket ninanang naragsak imatender met ni Auntie Selly. Pimaala kami met manong asin. Dalaing integribyo, Maricel. Ket no mayroar monto ti board mo, sasapo akit nabintas to na danton liston to lang sumrek ka ni trabaho. Mga opisina kanton. Isa tang yung tumatend ang katulungan ti da kami siyak tumatend, da kami tumatend ng kapsa, tagserbi ka na kayo.
nagpadpada nga nirwar mi, ti board mi, kini Alan, ka nagpadpada nga nun mi, nakastrict kami ti trabaho. Irin to, tayong met lata ni nanang, manong mi, ti panaglabanan, numapay parparitan mi. Aging ga, manong mi, nga nagradwar meten ni Jumar, kaya dameten trabaho na. Irin to ni Alan, data ka manen, Alan. Alan, No, iti agbasbasa ta pala lang di mo kayat. Ita ta nagradwartan ka na urnong tan. Alan, mayat ka na la. Nag-order ka mga orti arak, pagpaturin. Oh? Basta ikasar na ka. Orin ton bigat matlayang kat ikasar ka. Nag-check-in ka mga rod kini Alan, manong name ket kastao na yun, manong di ba naggabgab bumitirabaw ti kama, ngagpadpada kami nga lamon-lamon. Kastao na yun, ti asok ka na rin engko, manong name initadhan, di kinibibig na iti barukong ko. Alan. Alan. Alan, Di Alan manong naming ket napasama ken anay patumpad. Alan. Timpaay ko ti amin ko kinalan kaputadaitan ti panawen manong naming. Wen no nagkedkedak man idi agbasbasa kami itaket saan. Namin pinsanang inikotanak ng paay ko ken kuwan ti amin ko manong naming. Nagbabas kami talagsak i-ready nga gundaway unos ti talo nga oras. Hanggang natulagan ti kalay sa amin manong naming at syempre imatendar ni Auntie Selly. Nagaragsak kami manong. At plano mi nga ti abay ti balay. Family house mi ti pangipatagdaran mi ti agbalin nga balay. Tinulong kami manong naming pinagtipon mi, ti ornong mi, ginggan, ay patakderen dito nga balay. At damat na nagpitpitik, iti saklot ko. Si marunong manong naming nangasawa ni Jumar, iti sumarunong atawan. Kit iso tinabati manong naming, iti sidong ni nanang. Kit ni Auntie manong naming, nagpurgod maten. Kahit kumaten, nagpurgod. Pagyanak. Daka ito may di, ayam mi, Auntie. Oret, kakarupat na matlakadanan. Ni manang, ti amang ngayon karigiti anak na Jumar. Ketsak mo ti mga ngayon karigiti agbaling anak yo kaniya. Alan, uwan, Auntie. Mayat. Kaya sarding mo na, ni manang, ti panaglablabana. Di kita laing murundan at ti laban. Ngayon ka po tatalon di kita anak mi manunami na ngala kami iti talaga ngayaya ken katulong. Na ni Auntie ket ag-supervise lamin. When isuto nang pabasa ka na kami ket direti ka po nang agserbi kami ken kuanan. Ket ni Jumar isumat iti makaamo kininanan. Da kami kinianan, da kami iti makaamo kin Auntie Selly. Manong nami kaslay di kalman lahing ti amin. Kaslawan iti tinamnamak ang makapagturpos kami ngagkapsat. Kaslawan tinamnamak idi nga maadan kami tira sa liwanwan nga biyag. Ngem ka po, iti kang kanayaming idawdawat kinapo Diyos nga sapay kuma, taintun bigat ket itden na ti kasapulan mi. Ni Auntie Selly, ti kang runaan ngayon usar ni Apo Diyos nga nang tulong ka na kami. Dagit nga ron, ti pagkasalita, manong nami, kadagyaman naglaunay, tilaing mo, nga nang ibasa, ket sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwiliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak ka nagdengeg kan nagbuya, more power to your program and God bless. Tuyag gamang nga pagayam mo Maricel iti Ilocos Norte. Kadagiti taga Hawaii ulitek i-play daytoy. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595.
808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi-pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yum 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 Letson, Yum 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 Letson, Yum 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 Letson, Yum 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 Letson. Agya, parang Ray, yaramitan na kantana. Yum Yum Yum, Yum 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 Letson, Yum Yum Yum, Yum 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 Letson. Happy birthday ka birthday to Etingal daw. Happy birthday kay Sophia Lorraine Joy Castillo. Happy birthday kay ni Rice Tal Salvador. Happy birthday pa kay ni Jovelyn Aboy. Sino ba birthday? Happy birthday kay ni Milagros Asuncion Agmata iti Canada from your family iti Talingaan Lawag City. Jenny Adrungan iti Hawaii, happy birthday kay itong aldawas tama kay ni Mark Daniel Malana iti Kalanasan Apayaw from Mama Linlin Mama Linlin Malana iti Manila. Happy birthday kay ni Felisa de la Cruz iti Paris, France from Edita Agustin Elliot iti Hong Kong. Ito yung pangablaw ti birthday ket tayo sagot kada kayo ti Yum 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 special pork special Letson pork belly. Yan. Licensed and certified food handler in Hawaii from Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii, owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Okay, mantamang malaking agsubliak tumadlaing naklamangan bihit sa titog kikita manen para iti dir manong nemi a programa. Kaya, thank you iti panaggabuya yo kaskin ni Carlos, kumpadre Carlos Akupan, padasim dia Yum 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 Letson, ya 808-673-5595 ti sa tawag ang numero ta. Norelid Perdido Tamalay, Ferragacos Bacani, Tesi Serrano, Reyna A. Pascual, kasawatan kini Ferragacos Bacani, okay, kini Erlinda Panti Rosete, ken dadung payeng nagboya. Madam Damalaeng, agkikita tayo manen para itidir manong naming a programa, itidir manong naming a page. Thank you for watching.